Ese amahoro rero y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose, yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Dukomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'umufatanya mukomeje kutugaragariza, mutwereka rero ko mudukunda. Yesu tuyatinze rero, uyu ni wa mwanya rero w'amakuru agezweho. Rero tugiye kubabwira ko Angola yaba yemerewe rero Tshisekedi ubuhungiro bw'igihe gito. Yes, amakuru rero aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko perezida w'iki gihugu rero Felix Antoine Tshisekedi yaba rero yemerewe na Angola ubuhungiro bw'igihe gito, mu gihe rero byaba bibaye ngombwa ko ahunga. Tshisekedi rero yijejwe ubuhungiro ubwo rero kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Gashyantare yagiraga rero urugendo rw'ibanga i Rwanda muri Angola. Umunyamakuru rero Peluwa ukunze rero gushyira ku karubanda amakuru y'ibanga yerekeye kuri Tshisekedi n'umuryango we rero niwe wabaye rero uwa mbere watangaje ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agiye rero muri Angola bwihishwa. Mu butumwa rero yanditse rero ku rubuga rwe rwa X saa 6 rero n'iminota 16. Tshisekedi rero yavuye i Kinshasa saa 3:58 aherekejwe rero n'itsinda ry'abanyajyanama be, akaba rero yarari mu ndege yari itwawe n'abapilote b'Abarusiya. Yes, President rero y'Angola yemeje ko Tshisekedi koko yarari i Rwanda, biciye rero mu mafoto ye ari kumwe na perezida w'iki gihugu cya Angola. Yashyize rero ku rubuga rwe rwa X rw'ibiro rero bya perezida w'iki gihugu rero cya Angola. Yes, Tshisekedi rero yagendereye Angola mu gihe ibintu bikomeje kumuzambana, dore ko rero inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zikomeje kwigarura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse rero ni y'Amajyaruguru, birimo rero imijyi ya Goma na Bukavu, ziheruka rero kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta rero ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga wa Angola Ambasaderi Tete Antoine yabwiye rero abanyamakuru ko umuhuro wa perezida rero wa Kongo na mugenzi we wa Angola rero wari mu rwego rwo gusuzuma ihindagurika rero ry'imiterere y'akarere ndetse rero n'ingamba zikwiye gufatwa. Nyuma rero y'ibiganiro byabaye kuwa gatanu w'iki cyumweru rero gishize, ubwo habaga rero inama y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango rero wa Afurika yunze ubumwe. Yes, rero ku rundi ruhande we yatangaje ko rero mu byari byajyanye Tshisekedi i Rwanda harimo rero no gusaba ubufasha bw'umutekano we bwite. Yes, yavuze ko rero Angola yamenyesheje Tshisekedi ko idashobora kumutabara mu buryo bwa gisirikare, gusa rero imwizeza ubuhungiro bw'igihe gito mu gihe rero byaba bibaye ngombwa. Bisobanura ko rero mu gihe yaba ahunze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora rero kujya muri Angola, aho ashobora rero kuba yerekeza ahandi ngayunguko. Yes, inshuti rero zacu bakunze umutsindo TV nahaduhiniye amakuru yacu y'uyu munsi, anze rero kubabwira ko hari andakurikira. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kuri channel y'umutsindo TV kugira ngo rero amakuru yacu ajya kugereraho kugiye. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.